Usethola ukugxekwa uNgizwe Mchunu emva kokubonakala indaba zokuthi ubevakashele amahhovisi-ke e-EFF e-KZN yohlangana-ke nonobhala jikelele weqembu uMichelle Dlamini. Abantu abaningi bayamgxeka-ke uNgizwe Mchunu. Nangomunye uthi-ke akade kodwa-ke ukuthi-ke usenamacala kungasuke kudlame kunaye phakathi kungeyena-ke noma-ke nguyena ozogaxela ngoba-ke ama-Hawks asafuna uku-eda amanye amacala just ukuthi-ke awatholi. Nangomunye uthi kungani-ke kugijimisa uNgizwe Mchunu phambili, abasekho yini abanye ngoba-ke baningi abantu bafika ema-ofisi e-EFF kodwa-ke akubhalwa lutho ngabo. Nangomunye uthi kuyathembisa-ke makunjalo athi-ke ngiyoqasha-ke i-truck-ke eyongithalela-ke ifenisha e-Town Monday. Abanye-ke bathi-ke uma uyisilima bavele-ke baphusha wena phambili. Nange omunye ethi-ke aze-ke akukhumbule uNgizwe ukuthi-ke ungaphandle kwebheyili noma-ke ngebheyili isaseqhulwini-ke iyindaba yakhe. Nangomunye uthi-ke lesilima noma-ke asikaliqedi noma-ke akaqedi wacala-ke nalo sesimenyezela-ke kuyodala elinye-ke futhi icala. Shame-ke ngohlanya lenkosi ave-ke ezolibopha ubheke icele. Hawu wengane zakwethu, ngiyafisa ukuthi ngizwe uvo lakho nombono wakho-ke ngokubonakala Ngizwe Mchunu ema-ofisi e-EFF ukuthi ngabe mhlampe ukubona kuyinto e-right noma ukubona kuyinto ebhedayo, mhlampe kuzokwenzeka lesi esenzeka. Ngiyafisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho njengoba sazi ukuthi uNgizwe Mchunu namanje kusakhona-ke icala lihambayo njengoba kwaba-ke nebhelu la wakade kudeleka khona noma-ke kwagcina kuba nzima nje ezweni, abantu-ke bezitapela impahla ey'tolo ey'ningi ey'hlukahlukene. Ahlangane-ke lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho umbono wakho ukuthi wena-ke ucabanga ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucindezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyiphostayo kuyona-ke le channel ehamba phambili.